Bishop Chirabo ubiyabanatonisa confirmation abana 825 aha St Andrea Kahwa Catholic Parish umurika kumiro yagira ngo abashije bamwe nibakera umubara okunywa waraji hamwe no kutera zara na poru umwanya gwo kuzakora bakatunga sente zo kubisa amaka gabo. Amanda tukugonza buri family buri musigazi buri mwisiki abe ni kintu cya gukora ikiratuletera entahya no kuba kurungi bangambire waragihacheka ke hamu mukakumira kakakuza bakazi weza abasajja tubakezeho. Bishop Chirabo yayonera yashaba abanya-Uganda okurinda obusinge mu karoraka kandi bashagika betsimbere abarukwenda batine kwebaganisamo elections tukugonza obusinge tuleke kubazangana kubi tuleke kurwana tuleke kukoraki leka tuhure abebembezi betu barukugamba yitwe tuchwemu owango turakoma mutagaruka kuteranga nembale abokuono wakagira naka ona kagiroli ona koraki mukabikunganiramu. Bwana mukuru wa St Andrea Kahwa Catholic Parish Reverend Father Joachim Mugisa we omukushaboko yagira ngo umubaro gw'abana abatonga confirmation okuba muhango nikimanyisa ngo enjiri ya Kristo eshikire aharubura umuntu abana bano gukoto gukantu gusimira ruhanga abaitu kalikarorwaho akokukura omukwikiriza kwaitu omulimo mukama natukonyera tubaitulengera abantu kubegesa ekigambo ki so namba gene yongera nikyoleka okugarukamo kwa abantu amakuru amarungi agakurangiru so kelezene gene yongera oburungi obukoto kandi obutuma nibo yongera gazia akwasize akati karile akati upano iruka akati nayuka kwase ondi nondi akakwasa ondi nondi akakwasa ondi ekiroho abazaire baingi muri bekambi baitu abana timbafuireho tukorana nimujya kusoma nimukore emirimo nungi baitu abana mumukuba mutabalesere mbikaro kabenu bakarura ekitinisa kya Ruhanga abana abo tubajja kukyetegereza. Reverend Father Mugisa yayongera yashaba abantu okwimutya okwikiriza kwabo mu Kristo obwo turukwika hihi n'amazarwa ga Kristo tusembere biro bikuru byo kuzara kwa mujuni waitu Yesu Kristo Christmas ngonza okusaba itwena tuteranize hamwe mu kusemerera oku buli mwaka twegonza ntujaguza baitu tusemere muna okuba kumanya ngo mukama waitu Yesu Kristo akatuzalirwa kandi yekali naitu Emmanuel Ruhanga naitu so tukusaba abantu bona okuba nibagaruka mu iraka lya mukama nibajumbira makuru amarungi nuko cyonse bali mu igana lya Kristo eryo tuli entamaze. Omukoro gwetagwa haba Kristo nyamwingi hamwe n'abebembezi ba government gasha kwa Onesmus Tulia habwe omurika komero ahabwa Tayari West.